Wamkelekile kwi-presentation ye-Level 2 edition. Lana-ke sizobe senza iy'balo futhi zokongeza, kodwa ezithe ukuthi xaxa. Asiqale-ke manje sithi, awuthi ngibo, asithi 11, asithi 11 plus 4. Uma ungakwazi uku-add iy'number ezinama-digits amabili, sizofunda-ke manje. Okokuqala, sizofunda ukwenza u-carry over. Ngizokukhombisa ngokudweba. Kukhona uzokwazi ukuzenzela uku-edda kalula. Kulo 11 plus 4 sizoqala-ke sithi 1 plus 4. U-1 plus 4 mese uhlanganisa sizobona ukuthi usinika, usakhumbula ukuthi usinika bani u-1 plus 4. Usinika usinika u-5 u-1 plus 4. Manje sidlulela-ke ngoba sesibhalile ukuthi u-1 plus 4 kwama-1s usinika u-5 asiyeke kwama-10s. Kodwa uyabona ukuthi ayikho into esiyithe carry over ngakama-10s, kukhona lo 1 kuphela. Lo 1-ke osele wodwa kwama-10s sizovele nje siwehlise siwufake la ngaka-left kwalo 5. Lokho kusikhombisa ukuthi u-11 plus 4 usinika u-15. Siyabona ukuthi 11 plus 4 usinika u-15. Asidwebeka asithi nginamabhola awu-11. Nanka amabhola ama-11. Ebese wena ungiboleka awakho amabhola. Phezu kwawami lawa awu-11 wena ungiboleka awakho amabhola. Asishintshe umbala kwawakho amabhola. Sithi wena ungiboleke amabhola amangaki? Amabhola awu-4. 1, 2, 3, 4 amabhola onginike wona. Asiwabale wonke-ke manje amabhola ukuthi sibone ukuthi sinamangaki. Asibale-ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sinamabhola awu-15 la. Lokho kusitshela ukuthi u-11 plus 4 usinika ubani? Usinika u-15. Inkinga ngokudweba amabhola ukuthi uthatha isikhathi eside. And mawujahile mhlambe mawubhala i-test awuzuba nesikhathi sokubhala amabhola. Asizame manje inumber line yethu. Sidweba umuqa. Sibhale izinamba sisuke ku-0 sithi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ziqhubeke thina sogcina khona la ku-18 ngoba inamba yethu uvumela ukuthi sigcine ku-18. Sizosuka-ke ku-11 ngoba sitheni lana 11 plus 4. So sizosuka kuwona u-11 sinyuse ngo-4 ngoba unginike amabhola amangaki wena awu-4 phezu kwalawa awu-11 enginawo. Asuke-ke ku-11 kwinumber line yethu sinyuke. Asinyukeni-ke ngo-4 asithi sizonyuka-ke manje ku-11 khona sizobona ukuthi sizofika ku-15 yini futhi. 1, 2, 3, 4. Nangempela safika ku-15 nakwi-number line yethu. Mesisuka ku-11 sifaka u-4. Nale indlela ithatha isikhathi kodwa ingcono kunokudweba kodwa nayo ithatha isikhathi sayo. Asizame ethe ukuba xaxa isibalo-ke manje sibone. Asithi 28 plus 7. Usuyazi-ke manje nginesiqiniseko ukuthi uyazi ukuthi siqala ngakwama-10s ngaka-right noma ngakwesokudla isandla. Ngaka-right sizoqala kwama-10s ethu sithi 8 plus 7. Lo 8 plus 7
ase udwebe kwi-number line kukhona sizobona ukuthi ubani impendulo ya 8 plus 7 nansi number line yethu sizoyiqala kona number line yethu siqale ku5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 uqhubeke sizosuka ke ku8 ngoba siunezezele ngo7 lo 8 ngoba sithe 8 plus 7 asibheke ke inumber line ukuthi mesuka ku8 uba 8 asinyuke ke 1 2 3 4 5 6 7 sifika kubani sifika ku15 so siyabona ke ngalokho ukuthi 8 plus 7 usinika u15 sibuyele ke manje kusibalo sethu sokuqala u28 ngase plus 7 kulo 28 plus 7 ngoba ngeke sikwazi ukubhala u15 khona la ngaphansi sizothatha u5 siubhale ngaphansi kulo line ekuthiwa ama ones sibhale u5 lo esithole lapha ku8 plus 7 mase u1 waloyo 15 noma ochaze u10 sizocarry over la ngaka left like kuthiwa ama 10s khona ebese ke siubhalile lapho kwama 10s sizobe sesithi ke kulo 1 sizothi 1 plus 2 siyazi ukuthi 1 plus 2 usinika u3 1 plus 2 equals 3 so ngalokho siyabona ukuthi u28 plus 7 uzosinika u35 28 plus 7 equals 35 sibonile ukuthi 8 plus 7 usinika u15 u18 plus 7 uzosinika u25 u28 plus 7 usinike u35 kuyilo esisanda ukwenza ke la kulesi sibalo bese sibona ukuthi u38 plus 7 usinika u45 uqhubeka I hope uyayibona ipattern yakhe kayo la ukuthi 8 plus 7 15 18 plus 7 25 28 plus 7 35 lo esisanda ukwenza 38 plus 7 ubani u45 noma singathi 28 sinyuke ngo129 sinyuke ngo230 sinyuke ngo331 sinyuke ngo432 sinyuke ngo533 sinyuke ngo634 sinyuke ngo7 sifike kubani ku35 ngakho siyabona ngempela ukuthi 28 plus 7 u35 asenze esinye isibalo ke manje sizothi 99 plus 9 sizoqala ke lesi sibalo ngokuthi ubani u9 plus 9 u9 plus 9 usinika bani awukucabange nawo u9 plus 9 usinika u18 u8 walo u18 ke siubhala la kwama 1 so carry over u9 njengase lo 1 ke mase siu-add no9 9 plus 1 uba noma 1 plus 9 1 plus 9 u10 lo 10 sizobhala njengoba unjalo la kwama 1s ethu ngoba ngeke siphinde sikwazi uku-carry over futhi sibone ukuthi kushuthi u99 plus 9 usinika ubani usinika u108 eyokugcina ke manje u56 plus 7 sizoqala ke futhi ngokuthi u6 plus 7 usinika ba u6 plus 7 usinika u13 sizobhala u3 sicarry over u1 bese sicarry over lesithi u5 plus 1 usinika ba u1 plus 5 uzosinika uzosinika u6 u1 plus 5 sibone ukuthi kushuthi sithola ku56 plus 7 sithola u63